Wayambo papa na zolela na bandi kotoka na kolela bazo benga bazo loba pona ko enlever ngai parce que na longoli kombo ya Félix na pesi Wayambo azamuno na zamuluba toka una malo adike makokana nunu ke bangenza chengani nyina anu nenu kiba di bajabu bajunta nutanu bundu Félix ngwenu ngayenwa sike nenu ki nenu njanu nenu kujanda kujunda guys lekela kubilela bya mushindo lekela kubilela bya mahota bya mushindo tutende tomwele nunu wele sekse nyumuka manyola nyumuko kuti nsanzi muno ko répondre appel ya babe nyumuka manyola musiti kifu bubi bundi mwanza mwende Félix nyumumu shajina jendi à travers comportement wa bantu bajukwata nabo mutu mu Félix ngati eshubuke chwaya nunu ngaleve nunu ngaleve isi ekele kubilela bya jota bya mushindo andi ngadina sike kongo ngwenu ngayenenwe ekele kujuhota bya mushindo ko kana eske babenza bubi neno anyeshimene mema ni munyantini matransfer kwa tibenda bakebogo kuba kose mishuko bakose nyimishuko bonto fika ni mwabude Félix amona shakena nyende njikota kaja mushindo anongwa ekele ko mahota nangwa ko kana ekele ko mahota mushindo nyongondo sida panda 32 jours nazo big sida panda 32 jours sida zo sila panda 32 jours bozwa numéro nangai nazo big nazo kisi ya sida kisi ya coronavirus nazo yango plus 243 81 072 93 23 plus 243 81 072 93 23 na changer kombo ezali susu Félix Tshisekedi te kombo komi ya papa Bokechu Wayambo botika binono sobozo lukake lokoleke na changer kombo bozo lukanga pona ke bobo mangai bo enlever ngai bo sala ngai mabe bozo kosa botika mama bêtise bia binoana bokale ngai pona ke Félix amona ngai te me bozo luka lisusu ni na ngai na Félix to salaire te bilonde bo salaire na zanka manola na yeko répondre ba malade nyonso ya sida pona ke na soigner na bimisikisi ya sida. Merci beaucoup Bwanya TV. Wayambo le premier ndoye na yoyo bazo luka pona ba enlever 0 de 0